Lakhipuronline puthokchaba April ki tang 13 nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoiba Pao Manipuri yauna leibak asigi lon 13 dasu CAPF Constable GT ki exam thaba yaragani. Manipur ki Thaunawjam Stella Luangna Femina Miss India 2023 ka second runners up takre. MLPCC की मिपम पांथोखरे कोमांदा की मिते मेयक तमहना नबा लेबनखरे बोरोखाल एक्शन टीम की चाही की कॉमन थोरम तोंगान तोंगान बा थोरम क्या गलोइना न पांथोखरे असम साहित्य सभा सिलचर मसा की रोंगाली बिहु की थोरम पांथोखरे लंबी की ब्लैक टॉपिंग तौबदा क्वालिटी मेंटेन तौबिना बा हाइक्रे अमसुंग जनता कॉलेज काबुगंज मणिपुरी मसंग सिलांगदना कांगथरो एग्जीबिशन कम टूर्नामेंट पांथोखरे हौजिक मपुंगोइबा पाउ ताबिरसे मणिपुरी लोल जाउना लेबाक सिगी लोल 13 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF की कांस्टेबल GD एग्जाम सिंग पांगथोकनबा होम अफेयर्स मिनिस्ट्री न लौकिबा वारेप अदुबो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न थागत पफुंगदोखरे होम मिनिस्टर ऑफिस न थागलकपा ट्वीट अमदा प्रधानमंत्री न हाय मसी एखोइगी नहारोल सिंगी अनिंगबा सिंग थुंगनगदबा अनौबा फिरेप अमने मसीना कनागुम्बा अमगी मंगलान सिंग मंगफाउना हनबदा लोलना अपनबा ओहेंदनबा पाइखलिबा तोंगान तोंगानबा थबक सिंगी सरुक अमनी हाइना फोंदोखि केंद्र की होम मिनिस्टर अमित शाह की बिडियंग मखादा लमलमगी नहा सिंग सरुक यहाननबा अमदी लमलमगी लोल सिंग पुगनिंग थौगननबगी पांदमदा लौकिबा फिरेपनि हाइरे हिंदी अमदी इंग्लिश ना वहांचे ओइरंबगी मथक्ता हापजिलबा अते लमलमगी लोल 13 अदुदी आसामीज बेंगोली मणिपुरी गुजराती मराठी मलयालम कन्नड़ तमिल तेलुगु उड़िया उर्दू पंजाबी अमसुंग कोंकणीनी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लौब परीक्षा से मथंग चाही की जनवरी तगी हौदुना लोल सिंग असिदा पांथोकलगनी मणिपुर की खुमन लंपाक इंडोर स्टेडियम दंगरांग पांथोकिबा फेमिना मिस इंडिया 2023 की टाइटल राजस्थान की नंदिनी गुप्ता न फंखरे दिल्ली की श्रेया पूजाना फर्स्ट रनर्स अप अदुगा मणिपुर की थौनावजम स्टेला लुआंगना सेकंड रनर्स अप ताखरे Manipuri Language Protection Coordination Committee MLPCC Assam na sinlangduna Common Club Lakhipur Kasarda April ki tang 15 thangjanamita mipam ama pangthokre mipam adu Deputy Secretary to Government of Assam Education Department na MLPCC bu April ki tang 18 nungthil gi pung 12 makhai taba matamda Secretary Department of Education ki Office Chamber Guwahati Janata Bhavanda mitei Manipuri mayek na school da larik tamba hobagi matangda khana nainabagi phaminanaba kaurakpagi matangda sem sananaba kauba miphamne kupna khana nainaraba matungda maruiba warep ama oina komandagi mitei mayek tamhananaba lepnakhi haire मिफमदुदा डॉक्टर KN चानबो मणिपुरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली की मेंबर ओइना खलकपदा MLPCC की माइगेदगी लेंयान फी यानदुना इकाई खुमनबा उठखि हाइना MLPCC की माइगेदगी खंगलकले Hello everyone, Barak Tampak amadi Manipuri Theatre Center Assam na sinlangduna online acting competition ama organize tawjari. Competition asida isa gi haijaba acting ki talent adu camera gi through record tawraga thajin bigani. Video adu minute ama natraga ani gi manungda leigadabani. Last date of submission of the video is 20 April 2023. First prize rupees 3000 aduga second prize na rupees 2000. Winners also may get chance to work with Barak Tampak production team in their future projects. Thank you so much. बोरोखाल एक्शन टीम ने सिंधुना लुबसी की चाही की कॉमन थोरम ngarang sonai constituency की मनुंग चनबदा दक्षिण मोहनपुर मणिपुरी LP स्कूल दा पांथोखरे थोरम असिदा वांगखेम सेनापति थोकचोम निंगथेम खुमुकचम बाबाहल
Lakhikanta Sarmana Dais Tapamki, Pukrambam Nandababu, Secretary Action Team, Thokchom Manikumar, President, Puinababu Singha, Coordinator, Birmohon Thokchom, Donobabu Mitei, Member Action Team, Soraisam Angauton, Finance Secretary Amadi, Kungangasigi Mioy Kayana, Tharomasi, Pangtokpada, Maruiba Thodang Lobiki, Kunasigi Layo Kraba Alsingi, Matik Magunbu Saitaraduna, Mioy Kayana Wanganki, Numidang Wairamda, Natki Bejagoi Segi Tharomse Pangtoki. Osom Sahitya Sabha Silchar Masar Park Road Silchar Wana Numinini Chumna Pangthokadaba Gohari Silchar Rongali Bihugi Thoram Loop ki Sabapati Dr. Jogeshwar Burman na Phiral Chingkatuna Ngarang Haudokre Thoram Pareng Singi Manungda Sri Titarpan Bihu Jagoi Hendanaba Layekpa Hendanaba Sana Khonaba Amadi Nat ki Jagoi Yauri Ngasi Ahuba Numid asida Dr. K.N. Chana Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki member oina khalakpada harawa phongdokpo oina Osom Sahitya Sabha Silchar Masana Taramna Oki loinana Kabi Sahitik Mioi Nipandasu Achamba Kudol oina Asami Gamosa Yanbiduna Certificate Amamam Kusinaki Mioi Singh adudi Dr. K.N. Chan Susil Chakraborty Suhak Moni Burman Hiranna Bijoy Bhattacharjee Bhaskar Prasad Chaliha Srijukta Madhu Parekh Amasung Dr. Prabhas Chandra Sarmani Jiribam District ki All Dairembi Laikai Kalinagar ki Ring Road ki Hojik Koilas Thabagi Thabagasi Mamang Chahi Ama Makhaidagi Yetnaduna Laibadagi Handak Ikui Kuidana Lambi ki Thabak Haurakpa Sida Thariba Koilas asi Quality Maintain Tobinanaba Khunja Singna Mari Leinaba Authority da Mideng Changbiu Hairi Lambi asi Quality Leina Sembiu Amadi Mari Leinaba Authority Singna Mideng Changbiu Haina Kalinagar Youth Club ki President N. Chinglen Wangna Ngarang Paumi Singa Unaba Mada Fongdokre Lambi Yengsinba Duda Club ki Secretary Khwairakpam Herojit Club ki Member Sing Amadi Lairembi Laikai Kalinagar ki Khunja Sing Sarukya ki Haina JNN dagi Phangba Pao Amada Hairi Kalinagar Ward number 3 ki Ring Road Kalinagar All Kalinagar Ring Road asi salakpagi handaki kaino asida sahi ani ama makhai muki mamang dagi thabak se horakpani adubu chanai na wala kaya moi ki marakta leibadagi lambi asi semjin duna leirakpadagi hoji akoi semjin ba horakpa asida makoina quality maintain tawbidana chumna khaktagi mathakta makoina black open je challaga makoina lae aduda akoi lekai ki angangsing club executive members sing na thenarubadagi ngasi akoina mayam yengena lakpada khutna mapak phagatpa yawri sangda leire asumna tawbiragadi akoi gi lambi asi asumna tawbigano quality fazana maintain tawbiraga sembiu haibase akoi All Kalinagar Youth Club ki maigedagi akoina phongdokjari loinana mari leinaba akoi gi lenga ki maigedagi su mieng changsen biu haibuna punin sisi Malia Pham Palcha Kumsing Lising Ahungwa Chamri ka Kunmathoi Kunithoi April ki tang 15 Sajibu ki Chaichet Kunmanga Nipan ba Thangsagi Yai Pharaba Numita Malem gi apunba Maitei Lining Group na Silangduna Jiribam gi Uchathol Mutum Deben Maitei gi Sangaida Mioi Kunthra ni Phuromna Maitei gi Inat Lining da Hanjilakpagi Sari Wasak Parai Hanbagi Thoromama Lubasi gi Luching Purel Sayon ba Khuman gi Lamjing Lamtak Makhada Pangthokre Amang Khariba, Sudhen Maikei Nagliba, Singu Khum Singi Mamanda, Ipanat Kiligan, Ipunat Ki Paringu, Mapu Maitei Khoina, Hadotuna, Mapu Ibungo Sidabna, Janata College Kabugonj Kasargi Manipuri Masangna Silangduna April ki tang 15 Thangjanumita Kangtharo Exhibition Kam Tournament Pangthokre
खुटपु मरीना सरुक याखिबा टूर्नामेंट असिदा तोरोगी खुटपु थोइबी खुटपु सेनु अमदि खंबगी खुटपु सिंगना सरुक याखि सेनुगी खुटपुना अहानबा मना फंखि अनिसुबा मनाना थोइबीगी खुटपुना अदुगा तोरोगी खुटपुना अहुमसुबा मना फंखि मरीसुबा ताखिबा खंबगी खुटपुदा कंसोलेशन मना जनता कॉलेज काबुगोंज मणिपुरी मसंगी वजा सिंगना यंतोखि लाकदबा चाहिदसु खरगे हेना चावना सिंजलांगजगनि हाइना प्रेसिडेंट उसरानी शर्माना फोंदोखि अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना मणिपुरी यावना लेबाक असिगी लोन तरा हमदैदसु CAPF कांस्टेबल GT के एग्जाम थाबा यारगनी मणिपुर की थौनाउजम स्ट्रेला लुआंगना फेमिना मिस इंडिया 2023 का सेकेंड रनर्स अप ताखरे MLPCC की मिफम पांथोखरे कोमांदगी मिते मयेक तमहननबा लेबनखरे बोरोकाल एक्शन टीम की चाही की कॉमन थोरम तोंगान तोंगानबा थोरम कयागा लोइना पांथोखरे असम साहित्य सभा सिलचर मसागी रोंगाली बिहु की थोरम पांथोखरे लंबी की ब्लैक टॉपिंग तौबदा क्वालिटी मेंटेन तौबिनबा हाइख्रे अमसुंग जनता कॉलेज काबुगोंज मणिपुरी मसंग सिलांगदना कांगथरो एग्जिबिशन कम टूर्नामेंट पांथोखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।